Niba utarakora subscribe kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse. Uyu munsi turagaruka ku bihugu bifite abadandaza amagara benshi ku isi. Tureba uko kudandaza amagara muri ibyo bihugu bihagaze ndetse n'ingano y'abadandaza amagara babarizwa muri ibyo bihugu bihiga ibindi mu kugira indaya nyinshi ku isi. Ubundi mbere na mbere wakwibaza uti uburaya cyangwa ubudandaza amagara ni iki? Uburaya ni ukuryamana n'umuntu utasezeranye hagamijwe kwishimishanya nawe cyangwa gushaka amafaranga. Ibi bigakorwa mu bwumvikane bwa babiri cyangwa se abarenze babiri, dore ko nabyo bisigaye bibaho muri iyi minsi. Bigakorwa bamwe bagamije gushimisha imibiri yabo, abandi bakabikuramo amaramuko. Uburaya bukaba business nini yinjiza amafaranga kandi imaze igihe kinini, dore ko uburaya bwakozwe guhera kera cyane na mbere y'umwaduko wa Yesu Kristo bukaba bwari buriho. Uburaya ni business ishaje rwose, si business ya vuba ahangaha, ni business imaze igihe kinini cyane. Hakaba ibihugu byemerera ababituye gukora uburaya nka business izo ndaya zisorera. Ibindi bihugu byo bikamaganira kure uyu mwuga wo kudandaza amagara kuko babona ko bidakwiye mu muco wabo. Twibuke ko uburaya bukorwa n'abantu bo mu ngeri zose, ibikomerezwa n'aboroheje bose baragura. Ubu harabarurwa miliyoni ziri hagati ya 40 na 42 z'abakora uyu mwuga ku isi yose. Benshi bakaba biganje mu Bushinwa, Ubuhindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Thailand ndetse na Venezuela. Ingingo tugarukaho uyu munsi ni ukureba ibihugu byiganjemo uburaya kurusha ibindi ku isi. Ikaze ku Isheja Canal. Abatarakora subscribe mudukurikire mukanda kuri subscribe kugira ngo nidushyiraho ibiganiro mujye muhita mubibona byihuse. Muri iyi nkuru twabakusanyirije bimwe mu bihugu bifite abantu bakora uburaya benshi. Muri ibyo bihugu haraza Thailand. Muri Thailand abantu 45 ku bantu 10,000 baba bakora uburaya. Thailand ikaza imbere mu kugira abantu benshi bakora uburaya kubera ubuzima bukakaye bubarizwa muri iki gihugu. Uburaya bukaba bufatwa nko gukora akazi gasanzwe muri Thailand kuva kera. Nubwo rwose butemewe n'amategeko, ariko uburaya burakorwa cyane muri iki gihugu cya Thailand. Thailand iganwa na benshi baturutse imihanda yose bagiye kwirebera abagore beza babarizwa muri iki gihugu no kubakoresha. Ubudage nabwo buri mu bihugu bifite uburaya buteye imbere. Iki gihugu kibarizwa ku Burayi. Abaturage 49 ku baturage 10,000 mu Budage baba bacuruza imibiri yabo. Bivugwa ko uburaya ari umwuga urambye cyane mu Budage kandi wemewe n'amategeko. Abawukora bakaba basorera leta ku byo binjije. Mu Budage hakaba hari itegeko rirengera abadandaza amagara kugira ngo badahutazwa. Igihugu cya Malaysia nacyo kigaragaramo uburaya cyane kuko mu baturage 10,000 byibura 52 baba bakora uyu mwuga w'uburaya nubwo utemewe n'amategeko muri iki gihugu. Ugaragayeho uburaya ari umusilamu muri iki gihugu ahanirwa mu ruhame kuko ari ikizira gukora uyu mwuga uri umusilamu. Brazil nayo igaragara ku rutonde rw'ibihugu bifite abadandaza amagara benshi. Brazil ibarizwa muri Amerika y'Amajyepfo. Byibura abaturage 53 ku baturage 10,000 usanga baba bakora umwuga w'uburaya muri Brazil. Uburaya bukabije muri iki gihugu bukaba buterwa no kubura imirimo ku baturage ba Brazil. Ubushinwa nabwo bugaragara mu bihugu bifite uburaya bwinshi kuko byibura abantu 60 ku bantu 10,000 usanga baba bakora umwuga w'uburaya. Ubushinwa ntibwemera uburaya, bugerageza uko bushoboye bukabihisha, ariko n'ubundi ntibibura kumenyekana. Ubushinwa nabwo bukaba bukorerwamo uburaya ku kigero cyo hejuru utapfa gusanga ahandi ku isi. Nigeria nayo irimo benshi bakora umwuga w'uburaya kuko abaturage 63 ku baturage 10,000 usanga baba bakora uyu mwuga w'uburaya. Nubwo uburaya bukorwa muri Nigeria cyane, ariko burwanyirizwa kure mu gice cy'amajyaruguru n'amajyepfo kubera idini rya Isilamu ritemera uburaya. Bivugwa ko uburaya muri iki gihugu buterwa n'ubukungu bwifashe nabi ndetse n'ubukene mu baturage. Kuri uru rutonde kandi hagaragaraho n'ibirwa bya Philippines. Muri Philippines mu baturage 10,000 byibura abaturage 45 baba badandaza amagara yabo ngo babone amaramuko. Aha naho kuba bukorwa si uko bwemewe, ahubwo ni ikizira, ariko nibibuza abacuruza gucuruza ndetse n'abaguzi bakagura. Kimwe n'ahandi hose hakorerwa uyu mwuga, Philippines nayo ibamo uburaya bukabije kubera ubukene. Igihugu cya Peru nacyo kiri ku rutonde rw'ibihugu bifite indaya nyinshi cyane ku isi.
Peru ni igihugu kiri muri Amerika y'Amajyepfo, kikaba gifite indaya nyinshi cyane kuko abaturage byibura 102 ku baturage 10,000 usanga baba bakora umwuga w'uburaya. Aba baturage bavuga ko baba bakora umwuga w'uburaya mu rwego rwo gushaka amaramuko. Muri Peru uburaya bwemewe n'amategeko ndetse leta iha ibyangombwa ababukora ngo bakore akazi kabo neza nta kibateka. Peru kandi izwiho ko irimo abana benshi bakora uyu mwuga w'uburaya ntacyo bikanga, dore ko n'abana badandaza amagara uko babishaka ntacyo bikanga. Igihugu cya Korea y'Epfo nacyo kigaragara mu bihugu bifite uburaya bwinshi cyane ku isi. Muri Korea y'Epfo byibura abaturage 110 ku baturage 10,000 baba bacuruza imibiri yabo. Korea ikaba iza imbere mu bihugu bifite uburaya bwinshi cyane ku isi. Uburaya muri iki gihugu ntabwo bwemewe n'amategeko, ariko bukorwa ku manywa y'ihangu. Venezuela iza imbere mu bihugu birimo abantu benshi bakora uburaya cyane ku isi. Byibura abantu 119 ku bantu 10,000 baba bakora uyu mwuga wo gucuruza ibitsina byabo ngo babibyazemo amaramuko. Muri iki gihugu uburaya buremewe cyane, ni ibintu bisanzwe gukora akazi k'uburaya. Venezuela ikaba izwi nk'igihugu kibamo akazi k'uburaya kurusha ahandi hose ku isi, kikabamo n'abadandaza amagara benshi kurusha ahandi hose ku mubumbe. Abakora uyu mwuga muri Venezuela bahabwa ibyangombwa, bakambara n'ibibaranga n'amakarita amenyesha abandi ko bakora uyu mwuga. Venezuela yiganjemo uburaya kubera ubukungu bwifashe nabi muri iki gihugu. Aha kwibaza aho u Rwanda rubarizwa kuri iyi ngingo. Mu Rwanda naho hari uburaya, dore ko habarirwaga indaya 12,000 muri 2016. U Rwanda narwo ruboneka mu bihugu birimo abantu bakora akazi k'uburaya. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.